Midolon do Rumi Amiat， 祈祷每一天。Upatai ko paharkan no miriangay, niga unanuulah no kawas a mapaorib ko tamlaw。暴力的结局是死亡，而上帝的慈爱带来救赎。Sarikaka mapulong平安，Malatzai kita a milayap tu suar no kawas。姐妹弟兄，平安，我们一同领受上帝的话。以kasahlakan Tusa pula cecai atsifang, tusa ksafau atusir, suarsa. O mi palo ai ami patai tu tamlau i, o papatayen jingra, saan. 凡打人致死的，必须处死。出埃及记21章12节。Sarikakaau, o mi riangai tu tamlau i, mamatsu ai no mi riangai aslemak jingra.Ta mapasemsem no ingter no falujo ko tamlaw tangasa i kapatayan. Nika o sa paorib ni Yes Kristo ko sa kangaay no tamlaw a malayap no kawas ato sa kalariay no tamlamlaw. 施行暴力的同样会遭受报复，而人们也因此被憎恨所折磨，直到死去。然而耶稣基督的救恩使人与上帝有了合宜的关系，并且让人与人之间彼此和好。Midolon kita， 我们同心祷告。Tapangaw, o sa katuman no urip no tamlaw ko mi riangay asmak ato ingter no falujwe. Nika, o sa katumas no rihalay ato lipahak no hakar ko naitiswanan a ulah.Saka nanay marang ayay awacay ko orib niam, ami palusyang to ulah no meso。上主啊，暴力和憎恨让人心变得黑暗，但从你而来的爱使世界充满平安喜乐。期盼我们成为爱的见证者，宣扬你的慈爱。Pakai ni i tatamaan nay angangan no tapang.Ji Yes Kristo Amitolon. Amen. Nanay mapalamas no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。